Empresa de Transporte César Vallejo S.A. sutiyuqmi derechonchikuna hayllaspak chiqa willakuyta chaskinapaq kariptin Tribunal Constitucional kamaykachin willakuyta chayachinanpaq mañakuqninman. Carrupañanninpis sasachakuy karisqa chunka hanchis punchaw octubre killata iskay waranja chunka iskayniyuq watapi hinallataq chunka hanchis punchaw octubre killata iskay waranja chunka pichqayuq watapi. Sentencia nisqanchikmi 57-2021 yupaypi nin habeas data jatipaita expediente kariptin Vicente Raúl Lozano Castro paytam empresa mana chihap willakuyta huyta munasqachu privada kaptinsi mana hukuyta munasqachu. Tribunal wasim niykamurqa carreterapi waknaña sasachakuykunaqa hinallataq ñanta kichanankupaq llamkasqanman hinam llaqta masinchik willakuykunata chaskinan.